بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ميادوغا لوبوتي أخونا أختنا ألوغنمن ಏಕಾಮೆದು ಹೊರಬ್ಬೊಡ ಗಾಫಿಲು ಫಾವಾಯಿಚ್ಚೆ ಹೊರಬ್ಬೊಡ ಏಕಾಮೆದು ಇಹ್ಮಾಲು ಫಾವಾ ಇಚ್ಚೆಗೆ ವಾಹಕ ಹೊರಬ್ಬೊಡ ದೂಗೊಲ್ಲೆ ಫಾವಾ ಏಕಾರೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಫಾವಾ ಇಚ್ಚೆಗೆ ವಾಹಕ ನಮವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಬೇನು ಹೇಗೊತ್ತುಗ Allah subhanahu wa ta'ala ilahu rasula enge gotuga hifafigamuga waninama duniyega emihaka sharafa izzata qadaru libigenda ecce mistagunge ruhuma ihtirama lobi emihaka libigenda ecce emihaka duniyega ulevene rakalu mage आमदनी निवेन वसीलत कम गवस पुदिगंदा पदैच्चिक वाहक मी दुनियेगा अदि कोबातो क़ियामत महशर का मैदान होगा आखिरत दो होगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रतुन एमीहा का शफाइन होदा देने मेदुरी कमोगा मेगिंदाच अदि कोबातो क़ियामत दो होगा एच्चेगे सबबुन एमीहाका इज्जता शरफु लिबिगेना एच्चेगे वाहका फस कमें अलोन फाहक कौनचेत्तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मी इस्लाम दीनु का शरीअत बयान बद्देबा हाय मुड़मतिन बावा दब्बाफा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलाम फुलगे वाहका एकामेदु वरब्बोड मीस्तकुं इहमालु फी दूकुल अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुअजिज़ात देव्वनी रसूलुन्ना नमा बस रसूल बेकरुन्ना देव्वी मुअजिज़ात तवग तेरेन इंसान उफुला अल्ला हदन लिबुम हम एकन मुअजिज़ात की कीरितको सुब्हानअल्लाह कीरित कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुअजिज़ात कमग देव्वी कोंगो तकत्तो क़ियामता हमया एन अकुरबस फीयबस इंसान का बदल नुकुरवेन एबस मखलूक का बदल नुकुरवेन का अल्लाह सुब्हानहु व तआला चैलेंज करवाफोती जिन्निना इंसिन एब्बिया का सिफत कुरान बस नुकुरवेन का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करवाफोती तिमम अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़ियामता हमया ने रक्काते बदलवान का मी मती वेरी फोता मेदु मियदु अलगोण में मिवनी वह बड़ा गाफिल वेफा वरा बड़ा दूकुल लेफा हम एक ने विफत की मी रमज़ान मांगा किया वाले वे इच्चे कमगा मियदु मीस्तकों हदाफी एनो दोस्त को गए हुकुर तो हम काफसूर किया वाला बेनु करे वे इच्चे कमगा मीस्तकों न बेच्चे मीस्तकों मिफता मेदु वरा बड़ा गाफिल वेज्जे मिफुज बावाले भी मकसद आमेदु मीस्तकों वरा बड़ा इमान वेज्जे सुब्हानअल्लाह एमेमा अलगोण मिफुतु के वाका एबजिगे दक्का मिहारो मीस्तकों नमाज आवेदु गाफिल वेफा बेगंदी उंगा सबबुं नमाज़ के कदर मतेर कुरुमा बाग दक्कन जेउंगोता कीरिद कुरान के कदर मतेर कुरुमट बस दीना दरुस्तो गमेती वाका दक्कन जेफा अलगोण मी दरुस बेशिरुगा फस कम फाका करे मी कुरान के सबबुं शरफा इज्जता कदर
hiruwegen daakama kobato ekamuge dalilaki logoti akhunne kiriti ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan koddebani inna allaha yarfa'u aqwaman bihadha alquran Allah subhanahu wa ta'ala mi Qur'an ke sababum baik ke darajah mafiri kurbiya wa yadha'u biha al-akharin adi eno mi hunge darajah dakkurbiya ko bato muradaki mi Qur'an ke ahli wari mi Qur'an riyad walu kiyawa mihum mi Qur'an amal kurimihum mi Qur'an ke ayat takamadu bisna fikr kurimihum emihun nakiye sharaf wari baikam kirti ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi wani bayan kodebba emihun qadar wani ufuligen kontakuto Allah subhanahu wa ta'ala ke hazratuga emihun qadara izzat bani ufuligen adi ko bato mi istakun gemme duga e sharaf wari baikamuga Allah subhanahu wa ta'ala wani labba emihun nakiye mi istakun ihtirama nobi libigin ma baikam Allah subhanahu wa ta'ala ba fa ba kiri Qur'an ga hulweri kiri Qur'an lobi kurimihum kiri Qur'an riyati ko kiya mattaka masa kurimihum ya Qur'an kiyawa ya Qur'an ame bisna fi qur'o ya ekotam ulun mihun naki Allah subhanahu wa ta'ala mistakun ga meduga bas sharaf weri qadar weri izzat tere baikam ga la ba fa ki bedato enwani الدوامكو كيرتي مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه النبي أبي بن كعب يكاد يكفانا كي دو فمدي كده نما بس يكاد يكفانا كي كيرت قرآن كيوا كيرت قرآن أهل ورين كم كبي بيكال كيرت قرآن ابن بڑا 10 بيكالون كترين كيرت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان وغسوي بيكال ekade gefana dannawani inna allaha amarani an aqra alayk Ubay ibn Ka'b Allah subhanahu wa ta'ala timan kade gefana amru rabba fiye kade gefana ariuga kirit Qur'an kiyuma duga Ubay ibn Ka'b midalwani Allah rasula Allah sammaka li Allah subhanahu wa ta'ala kade gefanu arihoga timan kade gefanu ge namful ganyi ya Ubay ibn Ka'b mifadain nam ki hai duga kirti ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ko rabbani Allah sammaka li subhanallah Ubay ibn Ka'b iswadan namani Allah sammani laka kade gefanu garihoga Ubay ibn Ka'b mifadain Allah subhanahu wa ta'ala namful ganyi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ko bani Allah sammaka li Allah subhanahu wa ta'ala kade gefanu namful gane fa egdaru duga Ubay ibn Ka'b ufanu kade gefanu ge jolum karna horgen dia tawati akhonne mi kirit Qur'an ge ahul berinna Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratu go baram ati beri sharaf al izzat Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratu ga bayaka ruhum libijje kamuga wali nama sahha hadis ka asabani Allah subhanahu wa ta'ala russum malaikatun meduga russum labbay uduga Allah subhanahu wa ta'ala kuttakkurega ma malaikatun gari hoga emi haki ruhige ma mi kamuga Allah subhanahu wa ta'ala labbay Allah subhanahu wa ta'ala minhu kiyamam gane ilahu inge gotuga ule ilahu subhanahu wa ta'ala kuttamu ma hasay qura miha emi haki ruhigen ma mi hekam Allah subhanahu wa ta'ala ga hazratu ga lebbi janama uduga emi haki ruhigen ma mi hekam ga belebbe ubata khunne uduga emi haki ruhigen ma kam mi hekam ga bejjanama emi haki bimmati ga mi istakun ga meduga ruhi russam ruhum libigem ma sharaf libigem ma izzat libigem ma mi hekam ga Allah subhanahu wa ta'ala labba mi sharfa izzat libigem da chaki kiriti Qur'an logo takhunne mi Qur'ana mitne ma sharuna mi mani para boda ghafil alon men horiya ma sebalani mati veri maqam ta
nuni wazifatakum sharafa izzata qadar hodeto namas Allah subhanahu wa ta'ala hikmatin bawale beena kalam fulmatti mistakuna dakkabala Qur'an ga hoyariya emi hegge qadar mistakuna meduga vetti formiya nonna emiyage sunnati haragalo mi hekkamu ga vejjiya Qur'an ga hoyaraki emujtama'ikka emme qadaru wari emme sharafu wari emme izza libigama minu mi emiha edigen emihage timanna ge qadaru libigama mi hekkamu kademen dekesha bunegen nikamenno kibegatto hin begen dani ade Allah subhanahu wa ta'ala emiha ge qadara izza ge ufullawani konche ge sawonto ade ila kalam huluga sawabum Allah subhanahu wa ta'ala ge mi matiyar ilahi sharia emiha daskom ya amalu kurum ge sawabum ekiyawa etilawat kurum ge sawabum alona dannanafi mi qur'ana ki mi hago amdani hodama nuni duniyai manfa hodana mage kamo gabina wasmu qur'ana mi hakafude puriha kam qur'ana ko ille bifa sharafa izzata qadara amdani hodana no ta mi manfa le ganna wasilate kamo gabseba mi qur'an fudigende kirtima nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith qur'ani khayrukum tiabamiyo ke terega emme ramalu mi haki man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu kiri to qur'an ugeni ungan nade mi hay kiri to qur'an ugeni ungan nade mi hay tiabamiyo ke terega emme hiyo begimma mi haki edwa ko kiri ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sahabi intake daturaliya matiga wada gannawani මේ වඩාගන්නේ මගමතීග තනෙක්ක මඩපුරබ්බනේ ආරාම කොල්ලු මට්ටක රෂෙක්ග රබ්බේරුක දතුරමතීග මඩකොල්ලබ්බනේ ඒ මඩකොල්ලේ තමන් මීහකු එබේ කනම කෑරියන් ඇස් දන්නවනේ ඒ මීස්තකුන්නේ වේ තියමා මීහුගේ තරේග බහුරෙయ్యే kiyewedi kiyama mihen ekotad den eenage murad raqi maana raqiya qurami al eeruga bam wejjiya miyuge bam wejjiya kiyewedi kiyama mihen ebore heyya eminta dannawani kina biheyya woni timammenge rasge faana kam hunna miha eena gaya ecche kashi jahagenne mewlani ecche kashi jahagenne mewlani eena gan ebbes karwaye mulibone kam hunna kashi jahagen wara vihavegenne mewlani කොම්මයකස් සෝහාබි බේගලන තරම් බේගලක දන්නා තිවම්මෙන් එනාය කියවිලි කියවදී ෆාන කොම්මයකස් එබේකලක වඩාගෙන් එ රස්ගේ ෆානුගේ කෑරිග කීරිත කුර්ආන් ගායත් තිලාවතක හිදින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉස්න ෆුලාක් වාග ෆුලාක් එක්කද රස්ගේ ෆාන බලි ෆසීහ වජෙක විහ රමල වජ්ජ කොම්මයකස් මිකමුගේ උජූරය sahabi bekalna debbi bawaru bakari take debbi sahabi bekalna debbi bakari take komme kasmi sahabi bekalna sunnatuba sumaru vedijje meeting rangalwane to kiri to qur'ane bekalum kiyevi e qur'an kiyevima uganna dima noni ekam shifa ibegen dieima mi dibegen die bakarita ujura rangalwane to sumaru vedijje ebe kan wada gannawani madina Padahal kira ma Nabi sallallahu alaihi wasallam bariyo badannani Allah wa rasulay mihem vejje mi rasgefana tiyamma ruqya kuri wa ramalu vejje suwala korobani tiba ruqya kuri koncha naiye munima sahabi vidalwani bi fatihatil kitab suratul fatiha innaha ma kana suratul fatiha tibanna kiyebi hadis kurabbi ti libum bakaratakum bayat dimakale panas step bacche dimakale panas bay malo bacche min dalilum libe wajud dilalaki istidlalaki kirti ma nabiy sallallahu alaihi wasallam e bakaratakum bay berum kunagum libe dalilaki e libum amdani e hodi liga sahakam kirit qur'an mihaga shifa libuni ekamang ibe kalon qur'an berum kuri ruqya kiyevi ruqya kuri in libe amdani sahakam midalilum leba wajhu dilala kamuga begende ilmari bayan qur'an adi hamma egota
කාමනීග රණුගේ ගොතුක බස් රණුගේ ගොතුක එච්ච දේනේ නෙම්මීහාය එබවර කීරිත් කුර්ආන් උගන්නා දිනුම එමීහා ශරත බෆා කාමන කොද්දීෆා මානයි කීරිත් කුර්ආන කීමි ආම්දනී ලිබුමට්ටක හොල්මට්ටකස් බේනු කර විදානෙච්ච අදි හැමයි බත කුරි zaman තවක අලොම් මිනිමම් කුරුමා එමීහා කී අල එනා මිනිමම් මුමට්ටක එනා දක්කන් ජේ උජුරේ කී කීරිත් කුර්ආන් උගන්නා දිනු එනා මියනේ වරකම් මීමුන්න කීරිත් කුර්ආන් උගන්නා දිනීම කීරිත් කුර්ආන් දස්කොත් දිනීම ඒ අලොම් මීහා මිනිමම් මුමන් එනානේ උජුරයි දෙවුනි මිකොත බෙසබෝර අලොම් බස් මිනිමම් ෆහමීමා මේ දඩියොතකුන් එකෙන්දා ගොතුවා කීරිත කුර්ආන කීමි ඉන්සානක්ම ෆුදිගෙන්දේ එනා මම්ෆාලි බිගන දේ එච්චකම දුනියදී මම්ෆාවස් ලිබේ එච්චකම ගේබා කීරිත කුර්ආන් මෙගෙන්දේ යන්නගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරබා ෆෝතිකී إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى كلام فلكية وعليه وأقاموا الصلاة أدي نماذ قائمكم عليه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الله سبحانه وتعالى ميهن الدربي نيومتكم الله كمبغا سرا فارغا هيدكم مولو ميهن يرجون تجارة لن تبور එමියොන් නකී ඒ ගෙල්ලුම් මොමෙන්නේ ව්‍යාපාරිය කරාබයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ජීවකෙද්දම ආනක එමියොන් කන්නතේ එක්කස් ගහන ගෙල්ලුම එමියොන් ලිමන එකම ෆාදාය කොම් ෆාදායතෝ උඛරබි ෆාදා අදි දුනියබි ෆාදා මී කීරිත් කුර්ආන් කියවාවලේ කීරිත් කුර්ආන් උගන්නාදී කීරිත් කුර්ආන් උගනි එයා එක්ක අමල් කරාමි උන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙබ්බා මතිරි උජූරා තිජාරතන් ලම් තබූර් එමියා කන්නේ ගෙල්ලුම අලොකන මෙන්න ෆෙනා ව්‍යාපාර කරාම බයිෆාරක් ඒ ව්‍යාපාරෙන් ගෙල්ලුම් මස් වේදාන ඒ ව්‍යාපාරෙන් එනන් ගෙල්ලුම් මස් වේදාන නම බස් කීරිත් කුර්ආන් උග මේ ව්‍යාපාරේ එමියා කීරිත් කුර්ආන් කියවා උඩ මිහා කන්නේ ගෙල්ලුම ආඛිරත කොස් දුනියා කොස් එමියා කන්නේ ගෙල්ලුම අල්ලාහ් තාලා වහී කුරබනි තිජාරතන් ලම් තබූර් එමියා කී ගෙල්ලුම නේ ව්‍යාපාරේ කරාමි माने के अरुणों में दुनिया का विक्का है विक्कुमेन्नो में मुरादा की एमिहा लिबेनी मंफाए एमिहा लिबेनी दारुमाए सवाबे आदि हम है गोता दुनिया में गोता में सेमिहा का मुरी मंफाए में आए तो गए माने की आदे में कुरान गाहरी आए हाथर उनको का फाम करी क़यामत दुआ को सेमिहा का शफाअत तेरवा इच्छे कम गए बा कि ये तो कुरान में कहते तो वो क्या हमने මීහාය එමීහා දුනිය මතීග කොෆහුරි ෆාවතකුගේ ශසා මුවත උගූබාන් එමීහාගේ ඛියාමත් දෝ ලිබිගෙන්ද සෝනි හරකල මීහාගේ සුරදාන කුෆාවත කුරයිෆ එමීහාක කුරි ෆාවතකුගේ ශසා උගූබාන් එමීහාගේ ලිබිගෙන්ද නමස් එමීහා කීර්ත කුර්ආනග අහුල් වරියා එමීහා එෆදා kuttakan uqubai libigenda hiduba e quruanga wa shafaa'at teribe quruanga wa shafaa'at teri Allah subhanahu wa ta'ala ga hasratuba e Allah gabina ki wallahu min khalaqul riyadwa kiyawa mi qur'ana mahul wariyake mi qur'ana dagan hun lobi bi mihake ena antimanna medul ko shifa de Allah subhanahu wa ta'ala kinatto alon men insana ke buddhi misnana visna Allah subhanahu wa ta'ala kalamful e ilahuge दस्तूर एमिया का शफाअत तेरे एमिया का शफाअत मुड़ी विधान है बस को तो अरोड़ में इंसान के बुद्धि कबूल करिए इसने तो هذا كيف ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرباني يقرؤون القرآن كيابا قرآن كيابا ولا شيء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أما كشورون قيام الدوم القرآن أننا كيابا ولميها شفاعة تربية تجي بطبع Subhanallah mi kirit Quran kiyebi ma kiyawa ole miha ya dunia matiga kirit Quran lobiko ya Quran amalakum lo miha ya mahsyar ga madanu ga Allah subhanahu wa ta'ala hisab kitab balla wa uquba dabba jazaa dabba duga e miha kal bigenda ufawere kam e Quran ga miha ka shafa'at riwayat chekamuga megende adi hama gota
faswana kamage goton faaga pori akhirat duhoga emihaka mahsharaga maidanaga emme mati sharafu hoda de chaki kiret Qur'an kiret Qur'an gahulweriya kiret Qur'an kiyawa ulo miha kiret Qur'an hitudaskon ya ekkotan amalakon ulo miha ya emme mati sharafu isse libegendani mahsharaga maidanaga kiret Qur'an hitudas miha kiret Qur'an hitudaskori miha emiha ya medu bunevena kamuga kiret ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith qur'ani iqra wartaqi tiba kiyawash adi suwarge mati daraj takat tiba wasilun dashe fa inna manzilatika inda akhir ayatin taqraha hamaka shabar tiba ge manzilaki ei tiba kiyawa emme famu ayat tiba kiyawa irure vetane suruge matwere maqam takamiya mi wasil koddani kiriti Qur'an ga sababu adi hamay gota mi kirit Qur'an ridiko kiyawa ulumi mi kirit Qur'an ahulwere mi tajweed ga hamataka ekkota kiyawa mi kirit Qur'an bawa jakti gota e kirit Qur'an kiyawa ulumi emi unna ki Qur'an ga mahim qariwari ifada mi hunna medu kirit ma nabiy sallallahu alaihi wasallam defa fa'al khabar al-mahir bil Qur'an ma'a as-safaratil kiramil barara kirit Qur'an ga ahlu weriya kirit Qur'an kiyama kuladana miha emiha qiyamat duga wa mushi wahid yuba malaikatun nabai kiha bol sharafetto kiha bol izzatetto kiha mati veri kametto amiya dibegendani Allah subhanahu wa ta'ala ga hazratuga eina emme kuttam legemma malaikatun ga safuga emiha ko mi kirit Qur'an gabul veriya dunya ya akhiratu golib ganda warabbes mati veri paskame nama bes mi Qur'an ga med mi mati veri kalam framad mistak mi mani ghafil wafa mi Qur'an mi fada mati veri echchaka viti mi Qur'an hawalu ma farbata tabbes nuqadun tari Allah ta'ala wani qur'ani law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان الله تيما الله سبحانه وتعالى مي كلام فربنا تك كما جبا le bina mahi bes farbada tabbes birun kudi wegen hingaji bas insan ami wani mi Qur'ana hawali mi Qur'ana med ihmal wa roman suwal Qur'an alone madama marwegen dairuga Allah subhanahu wa ta'ala ga hazrat alone men gendam mi ke belum hegotuga eba kureveto Allah subhanahu wa ta'ala ga hazratun darumayan nedi mi Qur'an ga balun na kiyewe toragala lowati akunne mi Qur'an med mistakun ghafil wich hama ekale kori mas denne me Ramadan no ga mistakun kiret Qur'an kiya bal enu duwasto kiret Qur'an matti dukul leifa inna hadha al-Qur'an mi Qur'an matti ka hajur kuraifa dukul leifa hajurun mahjura dukul leifa ekkomatti mi Qur'an med mistakun rabbana ihmal fa matti kirit mai nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan koddebi mi Qur'an kiyewiwa kiyawa miha libe manfa darma hadis qur'ani man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah emiha kirit Qur'an kiyawa miha emiha kirit Qur'an kiyawa komme akuraka emiha kabe heyokame wal hasanatu bi 10 amsalha komme heyokame ege diha gunabe لا أقول ألف لام ميم حرف تما كذا فانا بداية ألف لام ميم ميتين أقولكي مي أقولكي كلمة كي هن النون ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف كي بس أقولك ميم كي بس لام كي بس أقولك ميم كي بس أقولك هم يا بفداين كيا ميهكا ما توجه نبلي بتيري سيوكا tiri se ko ngabali megende Allah subhanahu wa ta'ala irada ko rabba fi miha ka ehe ko ngaba ituro wegende lugo ja khunne ni Qur'an kiyegi ma miya ko tangara fa hussegani akhirat ko darumai le wegende no
ඔබ ජහොන්නේ මේ කුර්ආන් කියවීම අලගොඩම සිහි ගොතම සලගොඩම මම පාකුරා මේ කුර්ආන කී රක්කා දෙකම මේ කුර්ආන කී මීහාන් හොරි ප්‍රොටෙක්ෂන් නේ මීහාන් හොරි රක්කා දෙකම අදි හැම ගොත මීහාන් හසත් හෂිකඩ මෙදුවරිවා බලිදක් ශිෆා ලිවිදේ චකීර කුර්ආන කී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ කුර්ආන් බාමා ලිවි ශිෆා එකමවා මේ කුර්ආන් කියවා මීහාන් එමීහාන් නේගි හොර එමීහාන් මෙදුවරිවා හොර එත බලිදක් මොසබ සලාම වෙගෙන්දේ මේ කුර්ආන් ගසව මේ කුර්ආන කී මුඅජිසාත් අජාබ නමවස් මේ කුර්ආන් රබල ගොතුගම් කියවා මීහාන් Allah Subhanahu wa ta'ala මේ කුර්ආන් බාමා ලිවි ඔස්සකලි ලෆ්සුතක ගොතනන්නු මේ කුර්ආන් කියවා ne boyves kiyat ma nabiy sallallahu alaihi wasallam Allah taala ugannawa debbi eddo ko miha ko miskitu ba indegen kiyawa adivani ibn abbas radhiyallahu anhu iwada gannoni miha ko kiyawa adu innama sadaqatu lil fuqara wal masakin miha ko ahake kiyala kiyawa adu iwegen ibn abbas vidalone miha tiba huttala Allah subhanahu wa taala Quran baawale bi tigotakan nune إنما الصدقات للفقراء والمساكين එකනේ ෆම් දස්කොත් දෙබේ මෙහා හුන්න කොක්කෙන් මද්ද කොක්කෙන් තරුතීර කො ලස්ලම් කියවා ඉච්චෙක්කම් වාහකේ කියලා හැ කියා ඉච්චෙන් මුක කීර කුර්ආන කියේ එහෙම කීර කුර්ආන කියවමි ගොයි කීර තමයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දස්කොත් දෙබ්බා එහෙම මයි නෝතෝ අරබින් මි වාහක දක්කා වාහක දෙක්කම ඛිලාවම කුර්ආන කියවනේ algon men Quran kewala hunna ko maddo ko nge bahadam tajweed ko hukum takabese bohri mi kir Quran ko Allah subhanahu wa taala baawale usulta yema gan munto makka ge mushrikun kir de ma nabiy sallallahu alaihi wasallam kir to Quran kiyawa adu ehumattaka reeganuwa ekale ge faana kodre ko kampenjani dibi Abu Jahl men kir Quran kir ma nabiy sallallahu alaihi wasallam kiyawa adu ehumattaka එමිහුම් වෞදුවි එක මොනකක බද්දල් බිහිදු තියමන් නම් නාන්නා නමෙ නමස් අනිරේවස් කියනෙවි එක කොති එබ්බික් නෝ කොති අද පික් නෝ කපෙචා දෙමිහුම් බද්දල් වෙච් බර කඩේම දෙමිහුම් මොත් එබ්බසන රේවස් නාන්නා කුරුවන් අඩවා එමි බොනි කීක අජාබෙක් කාන කුරුවාන කේමි තියමන් මෙ කුරුවාන වෙදු හිද්දමා ගනිෆාවා එච්ච කේමි නි ආදාගේ බස්ත කෙනුනේ සුබ්හානල්ලාහ් කීරිත කුරුවාන් නුදන්න මීහාවස් kiri Quran laki koncekan nege kafir mihabas e Quran nuge adu jamuni ma mi anga benge mi aada ke basta ke nonka kibbe insana ke fitrat Allah subhanahu wa taala ba modi mi Quran lebigin da gota kafir mihabas kiri Quran laki koncekan nege koda kujja sala kujja habas kiri Quran nuge adu kujja kampat ko jamuni ma emi ha ko se kujja ko se ba ma tirigende ekujjege hinge lebigende him madone wegende en Allah taala kirit Qur'anuga wahi koraba pati miwahaka kirit Qur'an kiyawa mihaga wahaka e Qur'an kiyamma kiyei hitta madmole wegenda kamake hitta madmole wegende ba ege maana negun kamuga wina bavas alon menna eba deve kirit Qur'an ritko kiyawa mismiun tibe tattana Makkaya Madinaya gos haram bologa imam kiyawa adu jehunima kirit Quran maana negun kamuga wina saundu men ba egitere badegende subhanallah mi kirit Quran ga labba fa i'jaz mu'jizat Allah subhanahu wa taala kirit Quran labba fa ajabu tammi mi adga doctor onge ba hone femfuli kariga bahattagen kirit Quran ga shifa ge ayat kiyawima ega honna molecules tak neba badalu annaka komme feno gonna molecule salon men nofenna echen maaddata me maaddata kan ba badalu annakama me aduga doctor unga ba bone scientist unga bone kirit Quran kiyewima ekkala femfuliga hori feno ga hori molecules tak neba badalu annakama me kirit Quran ge ijaz Allah subhanahu wa taala ehem fotegga ehem wahaka takeda dabba panwa kan tatta kirit Quran ga dabba fa mehuri namaves Allah subhanahu wa ta'ala mikuru kirit Quran bawa lebbi baki gotaka kiyomattaka wahi kural warattilil Qur'ana tartila tiabanin tartiluko
ලස්ලහුම් මීස්තකුන්න විස්නේ නැහැ අදි කොබාතෝ ඒගේ මානයාමදු විස්නාගෙන් කියවාෂය මිගොත කියවා මීහුම් මදුවෙච්ච අදි හැමයි තජ්වීද් මහමතක එක්ගොත කීද කුර්ආන් කියවා මීහුම් වරක් බොඩ මදුවෙච්ච තමයි ස්මියද වසීලෙන් නැති ගන්නන්නෝ මියදු අලවඩ කියන්න කුර්ආන් කුලාහෙන්නේ රෂ හුන්නා නැහැ මියද කියන්න විස්කිත නේ රෂ හුන්නා නැහැ කිරිත් කුර්ආන් කියවදේ කියමම් උගෙනවේ ෆද ඉමාමගේ තමුගේ බහුරි අරුණ යගී ඒ ඉමාමගේ කාර්යය ගවස් බොනලාගෙන බස් කිරිත් කුර්ආන් උගෙන විදාන කිරිත් කුර්ආන් උගන්නද ක්ලාස් තංගේ බහුරි මියද වසීලත් තංගේ බහුරි නමවස් කිරිත් කුර්ආන් කියවක් නින්න ගන්නෑගේ එන්නේ කුණමෙනු එමියන් අල්කම් කුරමුන්දා ඉලාහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නම් ෆුළු ඒ ඉලාහුගේ ඉස්ම ෆුළු රඟලක් ගන්න නෑගේ මින්නද බව මේ ඉස්ලාම්ගේ حالත අලගොනමෙන් අමෙල නෆ්සතකම් බිකන්තන් ඉස්ලාම් කොළඹේ අලගොනමෙන් මාදමාස් මරුන් හිඟාදාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හස්රත කොළඹෙන් නාමෙදු බිකන්තන් තකාමෙදු සුවාර වෙබෙන ලෝක තහුන්නා තුන්නේ මියදු මිස්තකම් tuttu kujjana bas iskandani kujjana lauruga igresi maagade wagadakka igresi maagan das kodden nabas kirit qur'an uganna dinuma ke salafun ge zamanu feshigas asasi usul khawaid edduwa ko alun regas ma kiya dini bayaka edduwa ko umar ge faanu ge hariha miha bas tannawani amirul mu'minin timannage dari fulo timanna kimannuati nula ena tione gotakos kiyamannoe umar gafan danna le kujja genna kujja dabli be pada kurakete bay bafaina no kiyamanteri omaki e kujja umar gafan gariya hazir kuriya kujja dannawani amirul mu'minin bappaya ko dariya kan mata kotten je hakota kennoe umar gafan danna nuna ke tin haggebbe egetena fordama hagga kiyai ekujja rangalo mammen moda dinuma dewana hagga ki ekujja lafatu ka kujja rangalo riti so islam enama ko nandinuma timmana kama ki ekujja lafatu ka kirit guna ganna dinuma ekujja dannani e amirul mu'minin timanna ga bappa timanna ka tin ebasawano kotte timanna kirit guna ganna apurabes bappa no ganna nude e umar ke faano adabode fi ekujja ga bappa salafun ke zamanu feshigem bas qabul ko gembe karum deki wada kannawani kirit qur'an daskodden cheyega ehmima ilmu wariye majlis taka hadith uganne majlis taka bas hadir wene kirit qur'an daskuru mafahuga hadith bas qur'an uganuma puriya kirit qur'an daskuran je salafun ke be karum gariuga e hadith majlis taka annar furtam daskurani majlis uga adabuta majlis uga tibanje gotta kirit qur'an ugane daskogge menane hadith ugane e taratibu idani nama ismiyada mistaku marabboda mikama medo ghafil wecce hama ekane kirit qur'an ke me ramadan ma bulwale wecce kama go jeloga jamunne mi alun menna allah subhanahu wa taala bawana ba fa shifaay mi kirit qur'an nuga muli qur'an ke shifaay Allah subhanahu wa ta'ala mi kalamu bawana bi alun men tilawatu ko mattaka ekama sawabu akhirat ka sawabu dharma adi dunia ko semiya kan ebang ekam izzata sharafu libigende adi hama fadai mi qur'an hitu taskurun mi islami ummatan Allah subhanahu wa ta'ala ba deba maram matiyere sharaf Allah subhanahu wa ta'ala mi qur'an himaya kodde mala kamam oti wa'du odegefa qur'an himaya kodde mattaka Allah subhanahu wa ta'ala labba fa inna furda masirata ki kirit qur'an hitas ba ko levum lobo jahunne ala wala men tere komme miha kiyes kirit qur'an minbar daskura vene miha aluna yagi duana ko kalima enone dekalima daskura kamu gabi nama bes aluna na mahin hadu sofha daswa nama sonna fenegen de bayin emi hunna musekali namadu kiyamale minbaru daskwa ko hunnani ikhlas kana dinas ko datin surate daskura kas masaka den nokore bayin mi hunna nuwesige rangala kiyawaka mi enno alun gahana tonne je nuwata kiye mi ade bone wasiletta kirit qur'an kiyam uganem tajweed uganem kirit qur'an daskura wen wasiletta ge bahuri alun terega betiwe rangala mi hum bas alunda
miha kyadi wahaka addi haruge mihike wahaka emiha kiyai kurin addu mihe ena ulani ehen rasheka masay kura e rashan ena masay kura da mejhani khadumagum feriyekka komme duhum ka serashan tanga bajiya mina lon e donya ngaragota feriya ngaragota mushaf nagahange kiyawani komme duhum das kurani tankole areka hamir masaka nimma ba dair ba das kur tankole muraja kure mibota das kuram ngos mina retaya bi iroga mina moti qur'an ekko das veka masha Allah enaga umurun adde aharuga miya ena enagi kirit qur'an das kirit kam sanadu adi kirit qur'an das ko nimma ba kiyaden beliro warabboda tajwid masada murema ekantam sena umuruga nanuluge masha Allah kirit qur'an hidu das miya kam ena wegen diei kiya bodu faretto sharabetto kirit qur'an das nuane mihe nulen masay ko fikam ko jalamun me kirit qur'an hidu das ko dena masay ko de mihe aru kare gas pama pansa sahar matige mi maseba kiya wa das kore bikamuge ajuru hasil kurmattaka kirti mai nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korobani innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-qur'an kal baytil kharab mihenge kibaga mihenge gam kirit qur'an ge mimmare nuwa mihaki ei virana hefawa ke misale ya kirit qur'an mimmare mihaka hiddanno nege efada mihaki ei virana hefawa ge misale ege ko ole diruma ege ko ole baya kumwan ege ko kai chakle ben ole baya kumwan efada tarek ge misale emi adubati honne me kirit qur'an das qur'an me kirit qur'an ungenemmi mikirit qur'an ge usul da ngono men das quran mi kiyamana go das quran mi alno fene me bangladesh me hisab marta wanna me emi han kom nege alif ba kiyamaka namaves kirit qur'an kiyama mi ista kon rajye ge haragina emi hon fenuni ma emi hon kare ungere das ko alwano ma fene gende emi hon kiyama das ko rit ko kiyawa khari meri go to emi hon ba ko fedi gende emi hon ke kon hedono hayat hatakom feshigen gos iro sahaj nande masay qur'ani algono men divehin ke tere gawati bi kirit qur'an kiyawanne ge miyo none kirit qur'an emma fulero goto ga kiyawanne ge miyo tajwid hukum ta tajwid ga hamta ka goto kiyawanne ge miyo mifada mihe kam ga bajjiya algono men awha maru korea mikanta islam weto gadana masak kirit qur'an ge no masay qur'an adi ama ifadain kirit qur'an ki mi aluna lifa rabbul niyamata kam ga dane kirit qur'an kiyawma gina in waqtu heda ko mikama ki mi Allah subhanahu wa ta'ala aluna men ge hewum ga tirafai baru kodebana kame duan ki Allah subhanahu wa ta'ala mi kirit qur'an ge gadaru matiwer qura bai kam ga aluna men lebbum adi reya duan kirit qur'an kiyawa kirit qur'an manfa hoda masay qura bai kam ga Allah subhanahu wa ta'ala lebbum subhanaka Allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته